zoeken naar die mooie naam van onze Heer Jezus Christus. Een goddelijke voorrecht vandaag om hier te gaan staan. Prijs de naam van de Heer. Die atmosfeer is zo geschikt. Ik voel het gemakkelijk om hier te gaan staan. Maar ik dank de Heer vandaag. Ik dank de Heer voor jullie openlijk. Wat ons heeft om hier te gaan staan. Want hier is genade. Hier is kracht, hier is liefde. Ik moet genade met elkaar voorkomen. Halleluja, we houden de brug aan onze zuster, onze vriendin, onze moeder. Maar ja, prijs de naam. Ik wil jullie danken. Dit is ook welkom vandaag. Ik wil jullie welkom heren in onze midden. Ik wil jullie moet thuis wees. Dat is mijn huisie, maar ik zeg jullie moet thuis wees. Amen. Ik wil groet elke pastoor van ons, elke leier, en die mooie naam van die Heer Jezus. Ek voel so alleen voor daar. Eers vry waar jy wil sit net daar. Maar ek wil vir sê, kom ons doen hierdie saak vanaand. Tot eer die verderf van die groot wat het gemaakt het. Wat het moeilijk gemaakt het. Prijs die naam van die Heer. Daarom wil ek net ook een man wat, mij die man. Ja, jullie zijn nog nooit gewoon niet. We komen zo aan dat we zeggen dat we niet eens een keer zien. En ik heb ook een beetje gevangen met die eigen maar het is een mooi geest wat die man komt bij. Ik wil niet meer dat ik ons in die dienst ook met zo'n beetje. Prijs de Heer. Heilige Vader, ons is vanaand besonder dankbaar vir die genade en die groot en die liefde en die heilige teenwoordigheid. Liewe Here, ons staan vanaand weer eens by 'n kruispad met koning, 'n plek waar U eens was, toe U weggaan en gesê het, liewe Here, vir 'n klein tydjie sal julle my nie sien nie, en weer vir 'n klein tydjie sal julle my sien. My gebed van my hart is vanaand vir die pre-kinders, die gemeente, liewe Here. Ek roep na U vanaand, my God, in die diepte van my hart. En ek bid, Here, dat U die familie sal versterk. Ek bid dat U die kinders sal onderskraap, dat U met hulle sal wees, Here. Ek bid in besonder vanaand, my God, vir die woord van die Here wat hier gaan uitgaan. Ek bid vir 'n magtige salwing op die woord van die Here, omdat die diens lei vanaand, my koning, liewe Here, verberg hom agter die oliewekruis, maar verskyn U vanaand in ons midde en spreek met ons soos U wil spreek. Ek bid vir elke spreker wat vanaand hier sal optree, dat hy sal optree onder die gesag en onder die krag van die Heilige Gees. Ek bid, Here, dat U woord vanaand sy snelloop in ons midde moet hê. Dat is die woord van die Here wat ons leer en wat uitroep sê, die jakkals het gate, die woord van die Here het neste, maar die seun van die mens het geen plek waar hy sy hoof kan neerlê nie. En wat vanaand, Here, dat daar ingaan die hart van die mens sal wees, en dat daar 'n plek in die hart van die mens sal wees vir die seun van die mens. Ek vra nou, my God, in Jesus naam, met baie dank. Baie dank, Here. Amen. Prijs die naam van die Heer. Mogen stil. Ek wil net van hierdie program net voorlees die was. Prijs die naam van die Heer. Dankie my broer. Ons gaan die kerkseremonie hou deur te wy. Maar ons gaan dit nou doen. As jy goed gaan. Prijs die Heer. Dan dat ons oude beleid eers 2 oude beleid sê. Dan gaat de pastor en dan Tom Beko vir ons wat so woord vanaand bedien, prys die Here. Halleluja, as jy so uit daarna. Halleluja, alles kan gaan, maar as die woord sal vir ewig bly staan, stem julle saam. Amen. Prys die naam van die Here. So ja, ons gaan 2 oude blyke hê. Maar ek gaan julle vra, ons gaan die saak van die Here leer. Kom ons sal ons die woord van Amen. Dat is niet zo net zo bad, dat is zo net zo was het hier. Ik heb al gehoord, ik heb
Geeste. So ons aan dochters toe. Amen. Kom op jullie Here, maar kom ons sing lekker samen. Amen. Praise the Here. God ken die hoepels en die water. Prys die naam van die Here. Want hy het gesê, ek laat my julle prys die naam van die Here. Ek wil graag hê dat ons gereed maak om die kerse te laat brand. Dan julle maar ook heel kom asseblief. Prys die Here. Want dis die enigste naam wat ek in elke
pastoren tegenwoordig voornamelijk legaat, enige leiers en capaciteiten genaamd, vrienden, buren, kennissen, belangrijkste, die bedroefde familie van die ontslapen Jessie. Namens de Divine Funeral, onder leiding van Reinhard Dirks, personeel en bestuur wil ons weer eens ons medeleven toon met die ingang van die ontslapen. Een mens raak nooit ready gewoond aan die dood nie, maar wees verseker, God is naby die wat gebroken van hart is. Dat is een kort gediggie wat ek vir julle wil lees voor ons verses gaan aansteek. Dit sê broken chain. We little knew that afternoon that God was going to call your name. In life we loved you dearly, in death we do the same. It broke our hearts to lose you, you did not go alone. For part of us went with you the day God called you home. You left us peaceful memories, your love is still our guide. Although we cannot see you, you are always at our side. Our family chain is broken, and nothing seems the same. But as God calls us one by one, the chain will link again. Voor ons oorgaan na die kerkseremonie, koester die mooi en goeie herinnering wat jy het van die mami. Want al wat oorbly is foto's en mooi herinnering. Die skrif sê in Jeremiah 29 verse 11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future. Ek gaan die name uitroep en ek kan na vore kom en wanneer ek klaar aangesteek het, net vir 'n wyle so aan die kant sal staan, so die ander Zika Jones, Geraldine de Kok, Portia Nabansa, Elisa Nambogo,
Ik zou graag dit over u weten dat ik nog wel. Vandaag ik al wel nog wel van die dat je kan doen. Dat is waar op mij. En wees die naam van de Heer. En kon net voor ik kan zoeken wat ik wil niet mijn eigen goedjes maken. En ik ga zoeken dat ik ga kijken wat betekent die woord ouder bereik. Ouder bereik. Maar ons dan twee ouder bereik, dank u Vader, dat is twee dames. Tembisa en zuster Ria. Ouder bereik. En hij gaat verder in Engels. A funeral in Afrikaans is a tribute or that's a good word to this. The love to honor the deceased. It's a spirit that reflects on the person's life, the character, the impact on others, and the achievement, offering a space for family and friends to share memories and express their grief. It's a formal way to acknowledge the deceased life and offer comfort to those mourning. Ik wil ook net ik denk dat de reden ook met zo zeggen. Prijs de naam van de Heer. So je kan niet meer na alles kan niet meer voor mij komen vrouw, kom ik zo zeggen. En daarom gaat ik no pressure om hierdie dierbare mensen wat om ons die oude breed gaan drink. No pressure, ten pizza, bobo. Please, my sister. Thank you very much. She came to visit at our grandmother's place, and she was sitting over there alone. And there was this big tree that we used to climb. And she would say, like, come and play with us. And then she was like, no. And then one day I went to her and like, the next time you come here, if you don't play with us, I'm gonna show you what you want. She didn't take me seriously because she was older than me. She was like that. This one is crazy. Came the next time she visited. Then she was sitting at that corner, the same corner she usually to sit on. I went to her. I was like, remember, I told you the last time you were here, it's me and you in the middle of the yard. And we started fighting. Nobody would understand why we're fighting, but we started fighting because she was sitting at the corner. And that was the last time she came to visit and sit at the corner. And that started a different relationship between me and her and nobody could understand. Jessica is not a big talker. The only thing she does is laugh. But when we are together, I'm telling you, we'll scan her just and nobody could understand how Jessie sit with me and talk, but to other people she just smile and laugh. There's one thing I love about my sister. My sister loves her stomach. But I usually told her, sis, I understand. You don't have food. The food loves you. Wherever you are, the food will
find a place just to come to the That's how we used to make jokes. And I used to tell her, the worst part now is, she was planning her 50th birthday. I was here in end of April, beginning of May. I came for my uncle's funeral. I called her, I'm like, Jessie, I'm around. How can you do that to me? I'm not around. How can you just surprise everybody and not tell them that you're coming around? I'm like, sis, I didn't plan to come, but I'm here. Okay, listen, I'm not asking you, I'm telling you. I'm expecting you in September to be here. Sis, but you're like, no, I'm not needing a story. Sis, I'm gonna be here in December again. No, I don't need a story. Okay, sis, I'll make a plan. She was like, okay, you make a plan. So if you don't want to come, I'll make you to come. So I think this was one of those reasons. She forced me to be here. Even though it's the same way, but the fact is you're gonna be here for me and me alone. I love my sister. I loved Jessie with that smile of hers. I'll forever miss her. Go well, favorite big sister. One thing for sure, we love your kids. Always. Thank you. Thank you very much, God. Sister Leah, die mag ook wel voor een komen. Ik weet hier ook al over en Jezus. Goedenavond, ik groet jullie elkeen en daar een mooie naam van ons koning Jezus. Ik weet eigenlijk waar om te beginnen. Jessica's zuster heeft ook genoemd dat wanneer dat bij elkaar komen, dan een keer als kinderen. Maar die Jezus wat ik ken, het geleefd op Christus. En wanneer daar geskinder word, dan praat ons niet van ons siam. Jessica was iemand baie spesiaal in my lewe. My familie, my kinders het dit geweet. As Jess in huis ingekom het, dan gaan hulle na hulle kamers toe. As daar ander mense kom, dan weet hulle sit die televisie af. En hulle moet ruimte gee vir ons. As Jakob en sy saamkom, dan weet hulle kan maar daar ronddoen. Maar as Ys en Jess alleen gekom het, dan het hulle geweet, die mense moet ons alleen los. Jessica was 'n vrou baie lief vir die Here. Die vriendekring wat ek en Jessica in beweeg het en mense wat die saam gebid het, daai was moeders wat 15 jaar ouer as ek was. Nou Jessica is die jongste gewees tussen ons. En baie van die moeders het moed geskep in die jonge kind wat saam met ons beweeg. Jessica het was so lief vir die Here gewees. By Jessica het gekom, jy dien die Here of jy los. Moenie mors nie. Daar's nie 'n voorpad hemel toe nie. Jessica het so 'n geloof gehad. En ons as geouer as haar kon nie geandes het om moed te skep en die geloof wat Jessica gehad het. As Jessica die fout opgetel het, op sy bel vir my, en dan het sy net vir my gesê, jy moet nou bid. Ek kan nie sê, ek gaan later bid nie.
Jessica was baie lief vir haar 2 kinders. As sy by haar 2 kinders gekom het, dan het dit vir Jessica gevoel, dan het sy net vir my 'n lykie gegee, sy het nie uitgebrei nie, en waarmee die besig was met die los. Of dan het sy vir my gesê, Lia, bid, is Sinja, bid vir Miaka. En dan moet ek weet, ek kan nie nog uitvra, vir waaroor moet ek bid nie. Ek moet maar net bid. En vertrou dat die Here vir my gaan lei, in watter rigting ek moet bid vir hulle. Ek en Jessica het 'n verhouding gehad, wat ek en my susters nie het nie. Ek het 'n vriendin, het ek verloor. Sy was nie net 'n vriendin nie, sy het vir my gevoel soos my eie. Baie kere as ons 2 alleen wil wees, dan maak ons afsprake. En net verlede week het ons ook 'n afspraak gemaak. En ons sal seker in die sal ons 2 nog weer by mekaar gekom het. Dan het ons weer net ergens heen gegaan. Ons het gehuil saam, ons het gebid saam, en so het ons op die Here vertrou, dat die Here vir ons moet deurkom. Jessica se geloof in die Here het vir my soveel moed gegee op hierdie pad van die Here. As dinge nie lekker gaan, baie kere Jessica, dan maak ons afsprake, gaan ons dorp toe, ons gaan kry mekaar ergens, of ek vat die teks sien, dan gaan ek na Jessica se huis toe, dan is ek en sy alleen daar. Nou sal ons alles praat. En baie kere het ek vir Jessica gevra, dink jy nie, jy moet die een gaan sien, of moet ons nie na die ene toe gaan nie? Dan het Jessica vir my gesê, Lia, ek praat met jou, en ons gaan na die Here toe. En elke dingetjie, wat dit ook al is, Jessica het geglo, jy neem dit na die Here toe. Die woord van die, daar's 'n woordjie wat sê, daar's geen ware vriend soos Jesus nie. En met Jessica se geloof het ek dit geondervind. Daar is geen vriend, 'n ware vriend soos Jesus nie. Ek en Jessica kom 'n lang pad saam. Daar was baie kere, die kindertjies nog klein gewees, dan weet sy Seradini eens, dat Jessica en Isaac is uit by die huis het gesluip die nagte, dan het ons gaan bid. As ons nie by my huis gebid het, het ons by iemand anders huis gaan bid. En dan sluip ons maar weer saggies in die huis in. Jessica het so 'n geloof gehad. Ek gaan net een uit dit uitnoem, net om vir julle die prentjie te gee. Jessica was in die straat agter my in Saapstraat gebly, ek het in Interloedstraat. En dit was nog nie so 'n gebou gewees soos Groenewil nou is nie. En al die susters wat daar was, nie dat ons geheimsinnig was nie, maar daar was sekere sake wat Jessica, en ek het so groot respek gehad vir Jessica, want Jessica het vir my laat verstaan, wanneer jy iemand as jy iemand in jou vertroue neem, sy het dit nie vir my gesê nie, maar die manier hoe sy na my toe gekom het, altyd met 'n saak, en dan sê sy vir my, ons gaan na die Here toe, met hierdie saak, en dan het ek geweet, dit bly daar. En as baie dinge, hartsake, wat ons net na die Here, en ons het 'n agreement gemaak, alle hartsake, wat ons twee met mekaar deel, ons niemand na die Here toe, en dit bly
net daar. Jessica was iemand gewees. Jy gaan nie miskien, of jy gaan nie nog hoop nie. Jy moet dit net glo en vertrou dat die Here jou verlosser is en jou saligmaker. Het was seker in Februarie maand, kom ons vier by mekaar en ons gesels en ons besluit en eis nog die ding ons moet teruggaan waarvan ons kom. En hy sê vir my man, ons moet ons voorberei met 'n vas en 'n woord van gebed. Ons het nog in die AGS gedien, maar niemand het dit geweet van ons leiers nie. Dan op 'n Vrydag aand was dit ons vier se aand. Dan sal ons so 5-6 huise op 'n aand gedoen het. Dan het ons net na mense toe gegaan en ons het met mense gedeel of ons vra vir mense of ons vir mense kan bid. En so het ons gekweek en gewerk in die akker van die Here. En ek dink is in Februarie maand kom en hy sê vir ons, die Here het dit op sy hart gelê dat ons moet teruggaan waarvan ons kom. Ons moet die werk doen wat ons mee begin het. En hy sê vir ons, vir my en my man, dat ons moet saamwerk as ons twee gemeentes moet saamwerk. Ons moet vir ons mense leer waarvan ons kom, want hy sien die tekortkominge in gebedslewe. En ons sal seker dit nou uitgevoer het. En ons sê so saam met hom en ons sê ja, ons gaan die werk, ek is gereed, my man sê is gereed, ons gaan die werk aanpak. Waar ons begin het met 'n gebedsessie, dit is hoe ons begin het by my huis. Ons het Jessica uitgevind van my, wat in Interloopstraat bly, en toe ons begin met 'n gebedsessie te hou. En toe ons wil kry, toe die huis te groot, en toe moet ons 'n breë plek, 'n groter plek ons gaan kyk. En hulle is besig met die VGK kerk daar onder in Groenewil. En met die mense wat saam met ons gebid het, kom eendag en hulle sê vir ons het 'n plek gekry, ons gaan daar saam bid. En baie kere, dan het dit vir my en Jessica gevoel dat die plek is te nou. Maar skielik dan het ek en Jessica so uit beweeg en dan beweeg ons maar saam met die groot mense, dat ons manne nie eens geweet het waar ons die dag was nie. Soms hier in Franshoek, of in Stellenbosch, of ons kom by mekaar in Portewil, in Gouda, Saron, die plekke, dan weet ons manne nie eens waar ons was vir die dag nie, dan het ons gaan bid. Of ons kom by iemand se huis, dan het ons die persoon gebad, ons het die persoon se huis skoongemaak, ons het die persoon weer opgetel uit haar bed uit, of het nou 'n mansmens is of 'n vrouwmens is, en so het ons beweeg. En so het ons mense gemotiveer en mense gelei na die Here toe. Baie kere dan kom mense, dan sê mense vir ons, hulle voel hulle moet teruggaan, maar dan het ons sorg gedra dat die persoon is in die huis van die Here, waarvan hy terugkom. Vir ons het dit nie oorgegaan, jy moet 'n kerk vir mense pak, jy dit het vir ons
waar ek en Jessica net in die aande het ons uitgegaan na die hospitaal toe, dan die vrou het ons in die programme gesit, en dan het ons weer in die aande hospitaal toe gegaan, en dan het ons daar vir mense gebid, dan het ons eie geld gebruik, soos mense wat van ver plekke afgekom het, die ambulance het op die pad gekry, dan het ons vir hulle tandeborsels, ons het vir hulle tandepasse, toiletries, en waslappenstiep het ons vir hulle gekoop, met ons eie geld, en dan het ons pakkies opgemaak, en so het ons die evangelie uitgedra. Ek het vanaand, het ek 'n vriendin, 'n suster, het ek verloor. Laasweek gesels ek en Jess, en ons lag, ons maak grappe, en ons sê, ons vra vir mekaar die vraag, wie sal dit dan nou wees? En Jessica sê vir my, jy kan nie so vra nie, Lia, want jy gaan vir my begrawe. Ek sê, Jess, ek is ouder as jy moet vir my begrawe. Ek sal nie sê dat Jessica het geweet, sy gaan dit nie maak nie, want Jessica het uitgesien om 'n man te begrawe. Jessica het nog van voorberei 'n lied om te sing. En toe sy die lied sê, toe sê Jessica, nee man, sing 'n ander lied, want ek hou nie van liedere wat emosies aan jou help. Sing 'n lied en as huil jy uit jou hart uit. En sy sê vir my, okay, Lia, maar ek moet vir my man sing, ek moet vir hom goodbye sê. Ek sê, nee, is reg, my sis. So Jessica was voorberei om van man te begrawe. Sy Njakel, ek wou vir julle los met Psalm 27, dat die Here is ons heil en ons skenkplek. Amen. Praise die naam van die Here. Halleluja. Ja, ek kan nog wel dit laat aan die week Sister Rita van gebed. Sy kom so precies 20 jaar gelede, kom ek uit die hospitaal en dit gaan nie lang wees nie. En sy kon nog gesê, ek kan nog by die huisleef voor ek kan weg. En ek het so pas in die hospitaal sy voor bekering gekom. En ek werk in die huis, en ek weet nie wat om te doen met myself nie. Ek was heel rusteloos en ek eerst die Bijbel maar verstaan nog nie, ons ken wat hy staat. En een ogen hoor ek die gekoffer en ek kan myself nie vertel nog. Hy het op Leicester nog daar ook by die flits en die oorlogsflits. Toen sy afgestap tot daar by my, ek sit alleen na daar by die en ek vertel haar die saak en sy sê vir my nog, dit is so moeilik om te bid, en sy bid, nie toe hartig, en hy het voor die Here, en hy weet wat hy wil sê, hy ken die Here, prijs die naam van die Here, dit is hoekom ek vir julle sê, Jessica, ek kan nie behaal, hulle was bidders, en sy het my geleer, hoe om te bid, amen, sy het my geleer hoe om te bid, prijs die naam van die Here, ek sê nie na Godse woord, Pastor Mtumbeto Warifa. Praise God. Praise God. Ek kan vorentoe kom, ek kan ons sien. Was op die vrou om haar op te tel. Praise die Here. Halleluja. Kom ons maak ons gereed op Godse woord van die paars. Praise die Here.
Recognize all the pastors that are in this place. Hallelujah. Above it all, I want us to clap our hands above our heads. Yes, oh God. Yes, Holy Spirit. Our Father that art in the heavens. This evening we are hallowing your name, inviting your kingdom. This hour, Lord, let thy kingdom come. Let thy will be done, O God. Let it be done tonight, O earth, O Lord. Let it be done the way it is done in heaven. May you give us, O God, the daily bread. We are here, O God, nothing else but for your bread. Nothing else but your bread. It is your bread. It is your bread that we are after and we are thirsty. Nothing else, O God. Our spirit rules and moves. You promised the daily bread. We don't want the yesterday one. But you want the relevant bread for the situation and for the hour so that you can carry us, oh God. Give us that bread, oh God. Heavenly Father, give us that bread. Give us the bread, oh God. Give us the bread this evening, oh God. May you forgive our trespasses, oh Lord, as we come before you, Lord. Teach us to forgive one another, oh God. Allow us to walk in the journey of forgiveness this evening, oh God. As we hallow your name, oh God, your will be done, Heavenly Father. As we dwell in thy temple, as we dwell in thy temple. We bless your name in Jesus' name. Hallelujah. 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 I come all the way from Joburg. Pastor Isaac and Sister Jessica, my friends, my family, way back from 2008, we met in Joburg, we met in Devon. When they were in a holiday, we've traveled the world together, we've been to different provinces, preaching the gospel, hallelujah. One thing that I said to Pastor Isaac when I met them, when I was here in this place where he was being ordained to be the pastor, I said, now your God will be my God. Your people shall be my people. Little did I know that the covenant that we were entering in, it was proclaiming this day. And I want to say, people of Pal, Isaac and Jessica might be gone, but this is not the end of me. Hallelujah. My message is very short. I just want to get to the business of the day. Hallelujah. I love the worship. Hallelujah. I love David when he said, let everything that is in me praise. Hallelujah. Jesus. We're going to quickly go to the book of Psalms. Psalms 84, verse 4 to 7. If I have somebody that has it in Afrikaans, and they quickly read it for us, then I'll also read it in English. Jesus. Psalms 84, verse 4 to 7. 84 verse 4. Yes. 4 to 7 is. Psalm 84 vers 4. Selfs vir die mossie 'n huis en swaakie 'n nes vir haar, waar sy haar kleintjies neerlê.
Namelijk u altare, Here, van die leerskare, my koning en my God. Hallelujah. Blessed and greatly favored are those who dwell in your house and your presence. They will be singing your praises all the day long. Selah. Blessed and greatly favored is the man whose strength is in you, in whose hearts are the highways to Zion. Passing through the valley of weeping, or passing through the valley of Baca, they make it a place of spring. The early rain also covers it with blessings. They go from strength to strength, increasing in victorious power. Each of them appeared before God of Zion. Hallelujah. The Psalm, which we just read, is the Psalm of David. This Psalm is particular made for worshipers. These are the people that has the heart that longs to worship God. These are the people that they desire. All they want to see is to see themselves in the temple. It is to see themselves worshiping God. The psalm is made for worshipers. The psalm is made for people with a relationship with God. The people that want nothing else but just to sit in His presence. I don't know in this place of power when I heard the people that I'm talking to hear and worship. Because those are the people that I've been talking to. The people that long to sit into thy presence. These are the people that I want to talk to them tonight. That longing, nothing else but to be in the temple. David said in the book of Psalms 122, I was glad when they said unto me, let us go unto the house of the Lord. Our feet shall stand within thy gates, O Jerusalem. That is the joy of the worshippers. They see the beauty of the gates of Jerusalem. Nothing else that they know but to find themselves in the place called Jerusalem. Allow me this evening to say to you, Jerusalem is not a location, a geographical location. Jerusalem is not the Jerusalem that we shall see in Israel. Because He said in His word, He no longer dwells in the temple that is made out of the hands. But Jerusalem, it
Oh, how beautiful are these gates. That's what the worshippers are longing for. Hallelujah. Verse 4. Blessed are those who dwell in your house. Blessed. I didn't read it well. There's something that I left out. I don't want to leave people high. Go with me. Blessed and greatly favored for those who dwell in your house and your presence. There is a blessing for those that dwell in the house of God. There is greatly favor, not just any favor, but there is a great favor that goes, that ushers, that in Jerusalem. Oh, Jesus. There is great favor for those that dwell in Jerusalem. Hallelujah. Do we have any dwellers in the place? Yes. Do we have dwellers in the place? Jesus. Hallelujah. Did you hear it? Blessed and greatly favored. That's dwell in Jerusalem. There are dwellers. There are those dwellers. Those people, they are permanently situated in the place. Those are the people of the land that possess whatever the land that gives them. The gatekeepers of the land. I'm talking to the gatekeepers this morning. I am talking to the watchmen of the city. The gatekeepers, the watchmen of the city, the one that keep the fire burning in the altar. These are the people that the psalmist is talking about. Jerusalem, I said it is more than just a geographical area. In the book of Acts, chapter 7, verse 48, the Almighty God, He said, I don't know, I no longer dwell in the house that is made by the hands. Do I have the worshippers? Yes. The leaders, the gatekeepers, the ones that make sure that the fire doesn't go off. Are they here? Oh yeah, gatekeepers, watchmen. This is what the word of God says in verse 6. Verse 6 it says, blessed and greatly favored is a man now whose strength. It talked about the dwellers. Now in verse 6, we are looking at those that get their strength in the Lord. Blessed and greatly favored is the man whose strength is in him, whose
is your strength tonight? Where is your strength Thank you. tonight? Thank you, Jesus. I love this bit. We're almost there. We're almost there. We're almost there. Passing, okay? Passing through, okay? The valley of Baca. Let me hold it there. Ne? Then let's look what the Bible means when it talks about passing through the valley of Baca. The valley of Baca, it's like our current Jerusalem. It is not a geographical location. Are we together? I cannot say the brother let's take it home to Baca. But this is a metaphor. The word Baca, it simply means weeping. So, as a family of Pi and Willington, right now, we are passing our Baca. Our story, the whole town knows it. It's everywhere. But in this secret place, that we are in. Not tomorrow, not yesterday, but as we are passing. I want to touch your neighbor, say we are passing. We are passing. We are passing. Hey, we are not yet through. We are still running. We are still whipping. This is the place of whipping. Baca is the place of whipping. Baca is the place of tears. Baca is the place where of hardship. Baca is the place where we are broken. Baca is a place of dryness. Nothing good is coming out of this valley. Thank you, Lord. As we are here, we are gathered as the mourners. As we are gathered here, our hearts are broken. I've never seen it. That my friend goes in my hand. And next today, I am standing here. It only takes the fruits and the blessing of the Baca. Thank you, Jesus. The valley of Baca. It's not a geographical place, as I said, to know that I know it's a metaphor. It's referred to an experience of the believers navigating through difficult times, often described as the weeping of the valley of weeping, the valley of tears, a symbolic of representation of life's triumph and tribulation, where one might feel sorrow, struggle, or despair, the valley of hardship. Why did I say this is not a geographical location? Why did I say so? John 16:33, when Jesus is speaking to his disciples, he said, I have told you these things, so that in me you may find peace. In this world, if I was in Joburg, I was going to say it in Sotho, in this world, you will have trouble. This world, you will have. As you find your way, as you maneuver your way towards Jerusalem, there are trials, there are hardships, there are hard times that we come across. This is one of them. This is what the word of God says. We will come across.
so that in Him, Christ, Him alone, we have what? We have peace. So when you go through your situations, our youth pastor, they say, when you are going through situations, we call it we are going through certain things. But this is what the word of God says, in this world, surely, but take heart. This is what you must say in heart. But it's there in the NLV. You know that part, it just changed everything. But take heart. I have overcome the world. As you go through your battle, take it into your heart, family, that He has overcome the Lamb of God. Behold, the Lamb of God, the taken the sin of the world. He has prevailed. He has overcome. As they pass through the valley of weeping, the valley of sorrow, they make it a place of springs. A place of springs. This is a place that has no life. They are not changing the situation, but as they go through the situation, as they pass through the situation, they make it a spring. We haven't laid heads to rest yet. We are still passing through. We are still in the field. Can we just see our spring tonight? Can we allow our Master to please reign upon us? We still qualify for this promise because it only comes when you are in Baka, not when you are beyond Baka. This strength is only given to the ones that are weak. This strength, this power, this favor, this blessing is only obtained while you go through. Despite the hardship, Psalms 84 verse 6 speaks of the believers making the valley a place of springs and being covered, being clothed. Oh, Jesus. They are covered. They are clothed with blessing. Even in the midst of your trials, there is strength for you tonight. Those who hope and trust in the Lord shall renew their strength. They will run and not get weary. They will mount up with wings as eagles. There is resilience and ultimate blessings from God. As we are going through closure now, this is what I want to close with. As you read through this verse, it talks about the early rain also covers repentance. The early rain or the autumn rain, this is the rain that is very crucial for agricultural time. The autumn rain or the early rain was crucial for agriculture, especially in the place of Israel, by making the beginning of the rainy season, as they were ensuring the fruitful harvest. So the rain here, it symbolizes God's provision, blessing. We are telling the barren place, hey,
There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, to break every chain, to break every chain. Ooh. Power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chain, break every chain, break every chain. Hallelujah. There's power of God. There's power. He shall never lose his power. He only gives strength to the weak. I cannot take my money and go and give it to Billy Graham. Not to Billy Graham, to Billy Gates and Billy Gates, that man has all the money in the world. So even tonight, the strength that God is promising us is sufficient to those that need it. His power is still at work. Paul says so that I may know him and the power that has resurrected him. That power is here to stay. His name is above every name. His blood it shall never lose its power. When the demon hear the name of Jesus, say, can you open up our hearts today? Can we be vulnerable into His presence? This is the valley of Baca. This is where we can only be vulnerable so that we can receive the power. This is not the time to quit. This is not the time to walk out of the kingdom of God. Maybe this incident offered to breathe impacted fear in your life, and you begin to question God and say, who is their God when they are leaving their kids behind? Hey, don't make a mistake. This was an appointment of God. We use the tools that are written so that we can reach to God's souls. This is not the time to move away from God, but this is the time to run towards God. His power is in this place. He wants to heal you. Take that heart. He says, He sticks closer to the one that are broken hearted. To have those that are broken hearts today. Position yourself tonight. God wants to restore marriages. The end of this couple, it was to restore the marriages. It was to restore their families. As we stand up, and everybody finding his or her corner, as we are praying, you stand up, you find your place of closeness. It is not about me, but it's about God that searches the heart. It's about God that mends the broken heart. It's about God
your life to Christ, this is the opportunity we want to pray for you. You can come to the front, we can pray with you. This is the chance that God is giving us of repentance. If you are able to say, Lord Jesus, I want to pray you, my Lord and Savior. So that when this hour comes, you are not behind. Lord God Almighty, you are our life, you are our being. In you we live, in you we move, in you we have our being. Thank you, Lord. What is a man that you are so mindful of him? Even in this hour, Lord, we want to give the glory, we want to give the honor. In Jesus' name. Hallelujah. Look, can you do better, please? Can you go better,
Father, Princess Tracy hier met Alicia. Kita po si berkat. Amen. Vanaand, ons susters Frans, vanaand weer hier om die tafel te sit. Dankie vir die hulp. Ek het ook op WhatsApp is. Maar baie dankie vanaand hier voor het verandering te doen. En vanaand kom ek sê, they need what all the change, they need also be respectful to the elders in the house as well. I just say thank you from the bottom of my heart. You know what, sometimes when you stand, people stand there all the time in front, they will say thank you, and sometimes you miss people at times. But this evening, it's an honor and a privilege to be saying this evening. Yes, it's sad, it's hard, it is so unreal this evening. But by the grace of God, He has carried us thus far. And I trust and I know and I believe and I have faith that God will strengthen His family. He will take us from strength to strength, from glory to glory, and we will stand. We will rise up from the ashes. And we as a family will say that God kept us. And tonight, family and friends, colleagues, those who doesn't know yesterday well, but those who knew Isaac or somebody here tonight, I just want to thank you for your presence. Sometimes we forget a name, we don't mention your name perhaps, and people feel, wow, why did they mention my name tonight? I did A, B, C, and D for this person, or I was there A, B, C, and Z. You know what? Sometimes I don't know which is the person's name here, but God knows. And for that, I want to honor you this evening. Thank you. Thank you so much. God bless you. Hallelujah. Praise be Lord. Oh, ibarat tadi dalam kumpulan ini. Oh, syukur ni. Syukur tu di sana semua. Yo dalam kita mana ya? Saudara itu saudara pun gitu.
Kom ons net ons oor. Vader, baie dankie, Here, vir die wyse waarop U ons vanaand kom ontmoet het. Baie dankie, Heilige Gees, dat ons op so 'n wyse hierdie ons afskeid kan neem van ons suster Jessica. Vader, Here, dankie dat ons haar geken het, Here, as 'n vrou, halleluja, wat se waarde ver bo korale was, Here. En ons dankie, Here, sy het ons vooruit gegaan, ons harte is seer, Here, maar ons is dankbaar, ons is bly om te weet, Here, dat sy is by 'n beter plek, Here. Sy is by die boesem van Vader Abraham, Here. En Vader, Here, sy laat na, Here, hierdie wêreld met sy korrupsie, Here. Vader, Here, sy by 'n beter plek. En Here, is vanaand die gebed van ons harte, dat U hierdie twee kinders wat agterbly, Here, dat U hulle sal toevou met U liefde, dat U hulle sal behoed en bewaar, Here. Here, die voetspore wat hulle ouers uitgetrap het, Here, dat hulle daarin sal wandel, Here. Here, dat hulle harte nie ontstel sal word, nie, my God, dat hulle in God sal glo, Here, al die dae van hulle lewe, Here, dat hulle die nabyheid en die warmte van die Heilige Gees, Here, in hulle toekoms en in hulle planne sal ervaar, Here, in die naam van Jesus, Here. Ons bid vir alles wat nog sal uitgaan, die begrafnis wat nog voor lê. Ek bid gee hulle krag, Here, gee hulle sterkte, Here, om vas te staan, Here. Ek weet, my God, Here, U gaan hulle versterk, Here, wat hulle ook al mag deurgaan, Here. Halleluja, U sal die fonteine, Here, in die droë plekke vir hulle laat opborrel, my koning. En daarvoor eer ons U, ons aanbid U, Here. Selfs, Here, ons suster, wat die woord van U bedien het, Here. Ons bid, Here, die rykste seën om haar lewe af, om haar bediening af, Here. Oral waar sy sal gaan, om hierdie evangelie te verkondig, mag die salwing van die Here, Here, en die Heilige Gees van Here, haar sal, Here, agtervolg en voor haar ook sal uitgaan, Here, sodat sy siele kan bereik, Here. Ons bid dat die evangelie die wêreld sal trek, Here, met vuur, Here, en met krag, my God. Ons wat vanaand hier sit, Here, en die woord van die Here aangehoor het. Ag, Here, steek ons aan die brand, Here, dat ons nie sal ophou nie, Here, maar Here, dat ons sal sê, so sê die Here, van die leerskare, Here, dat ons nie ons monde meer sal toehou nie, maar dat ons sal uitgesproke wees, Here, vir die wonders en die dade wat U kom doen in ons lewens, Here. Mag U heilige naam in hierdie aand U verheerlik word, Here. Wees met ons waar ons op pad huis toe is, behoed en bewaar ons, en trek ons onder U dier en kosbare bloed. Gee ons 'n soete nagse rus, Here, en help ons om U voor oë te hou. In Jesus naam alleen, met baie dank en eer. Amen. En amen. Die Bijbel kom ons staan net so na ontvang ons op die seën van die Here Jesus Christus. Van die Here behoed U, Here bewaar U, Here gee U krag. Hy seën en mag die genade van ons Here Jesus Christus, die soet en troostvolle gemeenskap van sy soet Heilige Gees, sy en bly met een en elkeen wat hom verwag wanneer hy kom op die wolke van die hemel. En almal wat hom verwag sê en dragtig saam. Amen. Dit is die laaste diepbaas. Welke mense sê daar, as julle daar agteruit gaan, daar is 'n koppie warme sop en lekker vet koek vir die aand. So geniet dit saam met ons. Baie